twakoranye muri journalisme ndaryohewe sana ni achievement ni ikintu jewe ubundi namwipfuriza kurongora ko mbona tangoye na studio ariko byose ni sawa neguro y'Imana no kwimera ako mba nibaza gaso nkino studio isuku muri saro hibaza ndanezerejwe no kuba nashitse kuri kino kibanza iki gikorwa cerekana ko twebwe abamenyesha makuru b'inkino cyane tudasamaye dushobora kugira icyo tuvuyemo. No project barayimbwiye ko kuri ayikora nibaza ngo ibyo byo kwivugira umuntu akagenda ambwira uti bimeze na bimwe muri byo kabinyereka ariko abandi nijyanye byo kwivugira umuntu akagenda ariko kadakuramutse ndabwira ko umuntu w'umugabo cyane ama detail ngiyemo kuba ijambo ryawe ibyo wavuze ukabikora ukabishitsa ni kimwe mu kintu gituma umuntu yubaka. Abakozi cyane ko badutumiye akabona kuramutse ndabutse na Sene Mukunde nzonezerwa no gukorera hano hantu natumiwe canke nje muri battle je burya ni battle ibintu by'ubwenge muri mind battle je nkunda intambara ariko irangira neza aho rero je muze mu mpamagara ibintu by'urukundo urazi ko narongoye imbere yanyu. Talk about love je umwaka n'amezi ane ubwo sindi mu baho kandi ngo wanyuze ibintu ni sawa cyane asongo ndabifurije uyu mwaka no gukurikira murongoresha murongore mu mwaka umwe ngo turuhishe. Iyo kwacu bayambara bateguye Ashari ibisi n'abahikaze muri Utamu Podcast Brothers. Ngabanye na legend sport bizo bimeze neza cyane. Segasa ni uri president w'uru rubanza ariko bon Richardson yari yavuze bon ni je numva kuri je n'umunezero kandi udasanzwe kongera kubana na muri notiyo twabwiranye byiza mu biganiro bitandukanye twagiye duca bitandukanye tugenda duca muri byinshi bitandukanye ndibuka impanuro nyinshi twagiye duhana imigambi myinshi twagiye dusangira ko abamo gusangira ikiganiro akabamo no gusangira ibintu zitandukanye bitandukanye twagiye dusangira kuba byavuyemo ikintu ciza nk'iki ikintu bidasanzwe Kimbo nari ahantu heza cyane ndibuka tuvuga uti studio ya CBS ya Serial na Mika Richard na Kate Middleton ndabona ni Sky Sport ni ikintu ciza Courage Brother bandanye uje imbere ugira umugisha ibintu bimere neza ubishike kure cyane n'abantu umugani wawe hari abantu benshi baguma bavuga ati turanyotewe ibintu bimeze neza avec no creativité mbona ngaha nibaza yuko nabo bo kwitega ibintu byiza bizoba bimeze neza kurushaho. Merci sana nibaza ko arico novuga. Ya merci beaucoup monsieur Gasongo Landry ndagukumbuye mu kuvuga brother. Merci sana. Février. Ya reka tuje kwambuye abantu umve. Assalamu alaikum papa Utamu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbuyamba. Songo yesa shimwe no Kristo muri 2025. Yesa shimwe. Amen. Nanje ni sinogena nagaragaje umunezero cambere nanezerewe ko bw'iki gikorwa 2025 mwaka mushasha new vision biri bintu umuntu ashika ko abishize ahabona ariko aba yabiteguye igihe kitari gito. Rero papa Utamu nko twakoranye nabwo tuva hamwe twakoranye muri journalisme ndaryohewe sana ni achievement ni ikintu jewe ubundi namwipfuriza kurongora ko mbona tangoye na studio ariko byose ni sawa neguro y'Imana no kwimera ako mba nibaza gaso nkino studio isuku muri saro hibaza urumva
so muri rusange reka ndeke brag murabizi ko ariko twakora ikiganiro kunyene ariko bref birandyoheye sinabwabona ifoto yaho nibaza iminsi yabiteguye ingene ingana n'uburyo bwagiyemo n'ivyiyumviro papa utamu nibaza ko tinzi bya hotel tourisme gusa nibaza ko n'ivya na designer yiza isumbya photography urumva so je rero ndanezerewe na mu bisanzwe ikintu cambere Imana yankijije harimo kutabajaro nico umuntu agezeko ko ikintu umuntu agezeko ni ico Imana iba yaramwandikiye ni bikorwa vya ni ntuguta yiwe aba yabize kandi iyo utabimwifurije ngo abishikeko ntuheza ngo abari wowe ubishikako so ni achievement ya papa utamu nkuko twavyumvise abidushikirije ni nyungu kuri benshi ni nyungu kuri jewe ni nyungu kuri we ni nyungu ku Burundi ni nyungu ku bishaka dimu so jere ndaryohewe kuri kino gikorwa ni achievement nziza ni intangiriro ya byinshi azoshikako kimwe nuko nzonezerwa no gukorera hano hantu natumiwe canke nje muri battle je burya ni battle ibintu by'ubwenge muri mind battle je nkundi intambara ariko irangira neza aho rero je muze mu mpamagara ibintu by'urukundo urazi ko narongoye imbere yanyu talk about love je mwaka n'amezi ane ubwo sindi mu aho kari ibintu wanyije ibintu ni sawa cyane asongo ndabifurije uyu mwaka no gukurikira murongoresha ntimurongore mu mwaka umwe ngo turuhishe umwarongore uyu mwaka ndarongore mu mwaka uza Mana yo mwijiri baheze amen bo murakoze cyane papa utamu d'abord ndagukeje hanyuma kuza ngaha sigihamana nuko byashobotse ubundi ntibyari kunkundira kubera akazi nkibona programme y'isaha 3 nabona ko bidakunda ariko maze gutohoza nkumva ko byabaye bikari byabaye ngombwa ko ndahashika nibyo gushimira Imana kuko burya iterambere iryo ari ryo ryose ni ryo gushigikira tubayeho kugira ngo dutere imbere kanatsinda umwana yavutse ababyeyi bamwipfuriza gutera imbere burya umuntu arinda asezera isa gikeneye iterambere rero twokeza papa utamu je kubganje ndamukeje twamenyanye ndamumva ku isanganiro tumenyana ku kibuga wanashaka burya byinshi twabihuriza ko papa utamu niwe yankuye kuri radio critique ati ndagukeneye ko twokorana hari radio nshasha yanyizeye PJ Classic FM mubo mbona bo mfasha kwikura hasi ikamenyekana urimo urumva ko uwo muntu yaranyemera by'ukuri kandi nibaza ko itwagiranye ibihe bibi kuko amezi 6 ya contrat nari nahasinye narayamaze mbere baranyongera n'ukwezi kumwe kubera twari muri mondial urumva ko tuzinanye muri byinshi ndanezerejwe no kuba nashitse kuri kino kibanza iki gikorwa cerekana ko twebwe abamenyesha makuru b'inkino cyane tudasamaye dushobora kugira ico tuvuyemo rero ndakwifurije yuko nkuko vice president w'ishiramwe y'abamenyesha makuru b'inkino mu Burundi yabikwifurije ndakwifurije yuko itoba intango y'agashuhira ngo bigende bibe nkuko twagiye tubona ibimenyesha makuru bitandukanye harimo n'amaradiyo yatanguye yashushe ariko no munsi ariko arazima no kuri ndifuza yuko uko ubitanguye uko wagize icerekezo ariko byo bandanya murakaze murakoze cyane papa utamu ndakuramukije hamwe n'abagenzi bacu bari ngaha batari bake twabonye yuko iki kibanza cyakoranije abamenyesha makuru benshi bo ngaho iwacu mu Burundi jewe nanatangaye nkiyashika kuko nabonye hari abantu benshi cyane nkatekane abantu bose utamu yababwiye byumvikana yuko ari igikorwa gikomeye cyadukoranije kuri uno munsi murakoze cyane kunyakira sinzi ko mugenzi wanje nawe yakira umusaza ndahari kunda cyane
umunezero kuri jewe kuba ndi hano no munsi ntabwo kamanze shima Imana ko yemeye ko no munsi tuba turiho turi bazima ibaza ko ni porogaramu y'Imana sinzi ko kuba hano bitewe nuko niyumva ariko Imana yabikunze tu igihe kitari gito ndakuzi kora muri ibi na biriya ino poroje wari warayimbwiye ko kuri turayikora nibaza muri bya bintu byo kwivugira umuntu akagenda ambwira uti bimeze na bimwe muri byo kabinyereka ariko ni bya bintu byo kwivugira umuntu akagenda ariko kadakuramutse ndakubwira ko uri umuntu w'umugabo cyane nta madetaye ngiyemo kubaha ijambo ryawe ibyo wavuze ukabikora ukabishyitsa ni kimwe mu kintu gituma umuntu yubaha urakoze cyane kuba wadutumiye turamutse ndabutse na Arsene Mukunde n'abandi bakorege turi kumwe ngaha baba ba grand frère cyangwa petit frère dukora umwuga umwe n'abandi bose baza kuza gukurikirana kino kiganiro kandi baramutse cyane sana